Thobela ngwanešo filo le filo mo o leng gona, ke sa go dumediša ke neela ka sefahlego sa go thaba. Ke lona lesogana la go ithata, lesogana la go itlhompha, lesogana la go itlhokomela ngwanešo, lesogana la go hlankela. Ke a go dumediša ngwanešo e sa le yena mosekatseki a sekaseka tšona ditaba ngwanešo. Ke a go dumediša mo o leng gona gomme ke re tanki ga tee, tanki ga bedi, tanki ga raro. Lebaka e leng na, lebaka e le gore wena wa tša sebaka sa gago gomme wa mpha thekgo le tsebe. Ngwanešo re a go lebogela ka seo le kgone le re swere ntho e leng gore ngwanešo e ka go thuša. Marobadigale ngwanešo, marobadigale mosekaseki ke nna. Marobadigale ngwanešo ke sehlare. Marobadigale ke sehlare. Sehlare seo ngwanešo o se berekišago go se koma ngwanešo gore go e tšwa felong maybe o ekwa o ka re ba go tšheletše, e ka ba mpholo, e ka ba eng. Selešo ngwanešo wena marobadigale wa enwa gomme o tla phologa mo bophelong ba gago ngwanešo, ka gore re na le ditoritori tše ntšhi ngwanešo tšeo di hlagelago batho mo lefaseng le la borena gore ba na le go tšhellwa ngwanešo, ba na le go tšhellwa. O ka ba o le medirong, o ka ba o le dipotong, ke ra tšona di-tarven-eng ngwanešo, goba o ka ba o le kae kapa kae mo go dira gore manaba a gago a ka no ba a go tšheletše ngwanešo. Ba go tšheletše dilo tša go fapafapana tša setšo goba tša sekgowa ngwanešo. Nna ke re ngwanešo hwetša marobadigale ngwanešo ke marobadigale ka nnete, go ra gore e roba selo se se leng bogale, e robang selo se se leng bogale mmeleng wa gago, tempeleng ya Modimo ngwanešo. Gomme bophelo ba gago ba phologa, bophelo ba gago ba phepha, bophelo ba gago ba phološwa ke sona sehlare se re fileng ke Modimo sa marobadigale. Ngwanešo ke a leboga thekgo, ke a leboga ngwanešo go nthekga ka mehla le matšatši, gomme o ntso o mpogetše gona mo mosekaseki wa ditaba. Re lebeletše the different sphere of culture. Indeed ka nnete ngwanešo ke re wena o tloge o bogela le tše dingwe di-video, o like, o subscribe, o share le ba bang tsebo ngwanešo. Ke re o ka nkgwetša kae na, wena ngwanešo o ka nkgwetša gona mo dinomorong tša 0631212611. Re ke di bušeletše ka go iketla ngwanešo, ke 0631212611. O ka no romela ngwanešo go kgopela maele ka tše dingwe, o ka no romela ngwanešo go booka ngwanešo for consultation ngwanešo, go booka ngwanešo for advice ngwanešo in the name ka leina la mosekaseki, #mosekaseki ngwanešo. Ngwanešo o ka no romela SMS ngwanešo o nyaka maele ka dilo tša go fapafapana. O ka no romela gape ngwanešo le gona mola emailing ya go dimogataba@gmail.com.
godimo ga taba @gmail.com ka mafoko a mannyane with not capital letters but the small letters from the beginning to the end, small letters from the beginning to the end, small letters. Godimo ga taba @gmail.com. Ya, Thobela.